Slike napravljene veoma velikim teleskopom i svemirskim teleskopom Hubble otkrile su jedinstvene i potpuno neočekivane strukture u disku prašine koji okružuje zvezdu Aum mikroskopa. Postojanje ovakvih oblika prašine koji liče na talase i brzo se kreću sve do sada nije nikad primećeno, a ni očekivano. Aum mikroskopa, ili kraće Aumik, jeste obližnja mlada zvezda koju okružuje veliki disk prašine. Izučavanje ovakvih diskova pruža važne podatke o tome kako nastaju planete. Astronomi već godinama izučavaju disk ove zvezde u cilju pronalaska bilo kakvog grumenastog tela negde u njemu. Takve osobine mogu ukazati gde se nalaze planete, ako ih uopšte ima. Za svoju potragu, astronomi su sada koristili nove moćne sposobnosti instrumenta pod nazivom sfera, koji se nalazi na veoma velikom teleskopu. I otkrili su nešto potpuno neočekivano. Na novoj slici se vidi 5 lukova, nalik na talase na različitim udaljenostima od zvezde. Astronomi su uporedili podatke prikupljene pomoću sfere sa slikama diska iz 2010. i 2011. godine, koji su slikane pomoću teleskopa Hubble. Upoređivanje podataka je pokazalo da se ovi talasi pomeraju i to veoma brzo. Najmanje 3 talasa se pomeraju toliko brzo da beže gravitacionoj sili zvezde. Ovako velike brzine isključuju mogućnost da su ovo uobičajene osobine diska koje uzrokuje planete remeteći sastav diska dok kruži oko zvezde. Mora postojati nešto drugo što omogućava talasima da se šire tako brzo. A to znači da su ovi talasi znak nečega zaista neobičnog. Jedno od objašnjenja za ovu čudnu strukturu mogu biti silovite eksplozije u atmosferi zvezde, poznate kao baklje. Aumik često oslobađa ogromnu količinu energije sa svoje površine. Jedna od ovih baklji je možda silovito dokačila neku od planeta i tako raznela deo njene građe, ako tu uopšte ima planeta. Moguće je da se ta građa sada širi po disku, pokrenuta silom baklje. Astronomima su neophodna dodatna posmatranja sa Zemlje i iz svemira. Ali za sada, ove neobične odlike ostaju veliko iznenađenje i nerešena misterija.